Pi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Congress asong ningkan pharu sira thongke bra sirkep amhang ke thek arni phuloni Congress atum penta katalon dun matijong ni phaing kora nirke parni phuloni constituency MCC Congress asong atum pen Congress asong amhang ke thek arni katalon pon bangso talon pon along Congress lama sitami pangjar pon si puthot monit amolo ka phai chetong pon phuloni along ke do Congress asa hemalong bangso putha mesen pen chingki chitham padopon Labangso Congress asong amang ke thek arani katalon along Phuluni constituency along claim chipaduk na ebangpu Darsing Singnar Phuluni constituency MCC president Surendra Tokbi atum chipatir piponsi Congress ingdeng pharoi isira thomkebra sirkep amang ke thek arni katalon pon Phuluni constituency Congress asong atum pen mesen pen pachun pon Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Phuluni Mandal Congress asai hemalong nilitum Karbi Anglong DC Congress Committee asarkular ateng madang te circular awade poida meni litum anikan mangta lason si Phuluni Mandal Congress Committee mate Phuluni MSC constituency peneta meni litum Indian National Congress Foundation Day lasorni nitum talon bomlaw lasihu 1885 aningkan pen inian haroi sira thongkep ra sirkep laso foundation de mate amhangke thekarni laso talon pon bomlo lasi laso pache tonum si pini da to da meni tu Phuluni Mandal Congress Committee along MCC MMCC MYCC laket home office bearer chingrum ji nilitum pini da Indian National Congress Foundation de laso ni tu lama pangjar lo kasila so lama pangjar pon mangke dak Phuluni Mandal Congress presiden alangli Surendra Tok bisi alangli lama pangjar pon lo tapi ni lipane tame dak Phuluni MCC in charge mate chugdam tang ni dak congressman officially candidate INC candidate penili karjabdun laso pensini lipanda aluisar po ason sini phanang phapon lo lasidak ni lamthi sini press media Karbi Anglong solangdo doan pen India adangpi do mulu ko tomphane pachini bansini tumladak ini press meeting ni ponlo lasi do gabe nili hin pen dak Phuluni Mandal Congress pen in charge hoi pen nili do gabe pan ningkan gimi mate English Ingraji ningkan ini advance ni kangsa makardom Congress ahin pen nili pajer ponlo kardom lasi pinini tumda ketalon along gicetong gelahelo Phuluni MCC office bearer lapen MMCC office bearer lapen youth congress office bearer ni tum cetong lo lasi la cetong peni tum non hedong ni tum play host elop la play host epen non ni tum da ado ko pen lang sudun raproi la solo sini tum la media tum pan ni tum chuhangsi ado ko pan pachini media hoi pen ni tum la congress pinyam hanget he kan harus sira thongkep la sirkep laso ke play ke talon pon besen pen sini tum chul pon lo la sini tum pini laso press media no pen do we phan puthot do we phan ningkang sama kardom bajir si lan sini litum pini laso asayang denge ni tum deng pon lo si lam pen sini lam ri ke lo kardom Dwarbogri non 26 constituency kaparlu saburang tiarong along non kewangji arkoi niphaisi ningkan surini rank ko rapli aningwi lotuna jo kibi japan kachesi kachadangpon sonsi aningkan wanga son thak thak si pining lethota ningkan ki mia hutsitame saburang tiarong along risui jangatum lunkana malin mate lotuna jo kibi japan kachesi kachadangpon do desang sepen klempon bomlu lapen pu lun kana malina pan mai pu samveling ti lapen risui jangpen kongchun bang pen sitame kapachun pon pa meja phansi do desang sepen kam klem pon lo lapen bangso lun kana malin mate lotuna jo ki biponji along aluhia mana pengpen kacho phapon sitame do lake Karbi Anglong pen nongnam kache thanglong lun sepi akan chaing tipya phansi chopha pon lo lapen bangso lun kana malin mate lotuna jo along kachapate ponji lake kilun ke kan lapen fashion show sitame paduponji lasilapu kongchun bangpen radaphan kapachani pon majok according jir sitame kachapate dun igji bangphu do an sitame kachesik pameji aphan chuningri padupon
lapen bangso lun kana malin mate lutuna jo kibialong kaddo ka verada tumta wangpen alira cham nangki pi dunjia phanta chuningri padopon lapen ke bangso ning via bangke kangri kangkrang pena bangke wangve de nangji lapen dokok lepute nangli methang adai che enangji pusi chuningri ponlo lapen ke nongme nangke wan pijia phansi pachini ponlo pusi chuningri padopon tangte pherangke atum athengno kaning jalam arju senang Dwarbaguri pen adversary crew report Karbi Anglong News Channel tang te na tum pini la po an na tum armo sing room pen risoi jang tum kam ki claim la an la bang so ko pini na tum program ki pithik la puson do ma nili tum la puson lo ke dam tang 2018 na ningkan pen tum la saburain ti rong uri ki mi youth pun tum 2008 an ningkan men seng lo kon da la so ningkan pen tum chingwai chingthai si youth men chingwai si ni tum ta sona dance competition fashion show la pen singing competition la hai chubi pon ang pun tum chingwai pon si tum saburain ti rong tum chingwai pon si pathik pon la pen piningan ge bangke ningkan trokan pleng elo piningan bangke ke dam tan 2018 pen cheng pon si non 2018 on 2023 an ke 23 mane non 24 January aning ge bang sini tum pajun pola pen ge ni tum ningkan trok chok lo la pen la bang so Berta pen tum phan chupapon ke lapang soarni 1 tarik 2024 jo along baji trok pen nitum lapson si dance competition duponji lapen singing competition duponji lapen fashion show duponji la sinal komani yang sinal tum si khapati dun jining ha lapen nitum dame kacharli ponji ning hang prote nitum sabrang ti rong along nitum lapang so award side duponji la sinal tum dame chitong no isa Kalau bang so neng we lun sep pu kacak hapon tu bang itu. La soning we la invited artist do la bang ke litu man nam che thangklong akang sang hi pian sini tum chop hapon ni Pro perfect lo media ke hai tum ha pi tu ma dak sarbrain kirong along ke bang apora ke perfect lo la sini tum la dak 1 tarik kan we aphan itum labang so program aphan itum ladak rong isi risoi jang tum pen serap situ si tum la ki kimpon cheng pon lo ta se labang so a program along kadu ka wiya tum pantame arong pen korting jur tum do an pantame la labang so program long alila chamna pinyi phansi nilin pen pachin lo je kewang ji tarik siarni pu attack ke dot arong do anatum lapan pu dolom ralom penstami nasi ton pendakan dira calang pilihnya fancy milihin kan sendiri lo Kalita longking ling achor kajor te rangpi Amerika wepen se kachelang ji akhan asupi atumpen Karbiang Autonomous Council kachari pon ake hai CM Dr. Tuli Ramrongham lapen keladak Dwarbaguri EM Richard Tokbi aphan nangra vek thapusi kachuningri padopon totang te ang ton penalam kachini ji aphan niditum apherangke adverson kropenle arjupon sinang Kadam ni version kro pangsi Karbiang long news channel ke na pera ta pene ni requestment version kro pen suri kadam na to phan pajaro la panu tu bangke ningkan ki mia kadam tame kado ka be sulang dora tam pe hin pen kadam pajaro kadam non ili ke do la adak lakhain ko truck Dwarbaguri MSC contency ke parlo la dak malasi pias ke parlo dak sabra intia arang sidolo dan sabra intia sanchom la pu hina thi sia sanchom do la non adak sing li do pondo adak ke do protang te ni li kopia posini non adak ke bang ma polam ke bang ke la pun helo adak ni li fan betona ke pia teng pen kaching hon a phi alang li ame ka be pinang ana ningkan dolo pusini ni li fan betona pilo ase alang tumar julong lo je non ke da bom BJP sarkar along kita dun bom irrigation iam recharge stock bialan li dhorom langle pin la penampa me khai pu plak le pin la penampa me party amen party lai langle pin pen ka hong kang kin su pen alang li ka kita me muni to phan ki sung hot la pen ki du hot ke rap bon biar polang le tum arju polong si la pen
social media lam an tame kai ki thek monlong ala tum la pusu ke thek monlong pe na jok salan tum an ning ke the pe na se pini ni phanang ladak an na hanglo se education yam research to bia panra ni tum hem si pen ko pidi alang tu phangka chuning ri ji ason do sini phanang ka hanglo la se alang tum pele e the ni alam arju pono na to la halo alang li supi lo alang li supi apan ikithini alam arti ponang alang education iam research to bia apan alang hin kan pili ka chuni ni ason do ta hai la se non alang li pele arju ponang apong si Karbeng long nu sigal pen ang phana siria karom pi pajero la pen kan kimia karom ta mi pajero la ni tu phan pherang ke atum phanang ke hang la nang ni pai ki so that so meka via ki so ni kan ben se la bang so akiso ameka ve ke long ilo kan hinia por doi kailo mane ning kan hinia porta hositani tum chilang thek de lo mane asar pi bang pinang so ka rang lo ta mo we ka lo la si na nang te to na lo pinang na ding lo ni tum na silang thek de la si la bang so ki so nang le tum na ko chini ri ding la pen do la bang so phan nang le tum se ga la hi par vai sai pini son bang nang le tum to war nang tho do yima pusini tum long na chini ri de ko la si ni li hin ke la si nai tum phan ko pi ko son si na tu nang rab di ma ka chuning ri hala re char tok bi kham ta ma to liram rang hang sa alang le phan sta alang le tum pen ko pi si pin kha ji ma pi si thani ma alang le tum phan asni tu ka chuning dunia hin ke la son ha la bang so ke so ke lang don ji phat se ke lang hem pon man te ke dam tang anin kan ta na ni tum pon ni ke lang ni tum thang na ta ni tum abar sar der mas ni tum lang kon ik de la de ja sabet pen tum la Karbeng long autonomous council ka chari ke hai Dr. Tiram rong hang la pen parta meda education iam research to bi alang li pinang an la son thang party lang le pin pen pen parta me dhorom khai thang nat lang le pin pen kiduk det kisung det tum phan kai ki kelang pon mo sona khak sinang ni tum phan nang rap punang ji putong le tum ka chunu wi ponji thap son la pasan se ni tum ma thai la sa si ni tu ka chuning ri ding ni pasi nang le tum hin hoi pen sta ni tum ma chuning ding ke la son hello lang poi ji ma pasi chuning ri de ji pu la ni tum na pa na chuning ri de lang limen che thani tha limen basapi ingleng pi ani nang le ke asupi akleng si mama te ko ana abang niliga dakwam so bang lo niliga churolo la se aju polong lo halang li supi petame halang li pai meka vidat Karbeng long autonomous council ke thegi ding tum phanang chilang no bek thapu salang petame chirmi pono le pen Karbeng long nu sine hole pherang ke petame alang tu ma phan rabun bek thapu se education iam research to be phan tame chirmi pono le pen portame Karbeng long autonomous council ke chari hamai phu sir Dr. Tiram rong hang kame alang tum phan rapon bek tha le pen lang pon bek thapu se dili hin petame chirmi pon se niliram thela pan se ripik cheklo kardong Kiching siang deng promote das lepen arun data chiki moment pen T10 cricket tournament kapang chengpong. Patumini phaing kora troxier ni Langhin constituency kaparlu Langhin Palmgaon Higher Secondary School Pathua Klamalong Langhin Netaji Club pen chepatirpi pongsi kiching siang deng promote das lepen arun data chiki moment pen T10 cricket tournament kapang chengpong. Lepen bangsu kiching siang deng kapathu ponalong Langhin ABSU Langhin Anchalik lepen Dogmoka 11 ang bongsi pathu ponlo. Bonta Dogmoka 11 Club atum ke take to part pigajo Dogmoka 11 Club atum chepahe pondelo bangso along aluhisar puaman pengpen kachetong dun lake XBLT Welfare Society Santanu Basumatari Karbeng Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari ABSU Langhin President Rakesh Boro Lapencheng Lok ki ongdung man pengkido tum chetong dun Langhin pen Bidor Singh Terang report Karbeng News Channel তৈরি নিব পাৰোঁ আৰু যাহাতে আমাৰ অঞ্চলৰ দল সংগঠন বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়া আৰু বিষয় বাবদ থকা সকলেও যাহাতে তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা যাহাতে কৰে তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱেদি যাহাতে চবেই তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে নেতাজীৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাক আমি চবেই ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো যাতে আমাৰ এই খেলখন ভালকৈ
পৰিচালনা হিচাপে পৰিচালনা কৰি পেলাই সমাপ্ত পথত নিব পাৰে মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য Hanboka pen LP School Hemalong Numaliga Refinery Limited Hospital pen free mobile medical camp ki bipon. Kidam tang mati jong ni phaing kora trok sir ni lakhain kora trok Dwarburgri MSC constituency angka Hanboka LP School Hemalong Numaliga Refinery Limited mate NRL Hospital free mobile medical camp ajai mek arni aparman ki bipon. Kidam tang mati jong tarik inkora isi pen inkora trok sir ni surini renkora ketom Daitor Government Model Degree College atumpen special camp biponlo. Lapen ATP mate kapachini athim lage Waste Management Clear India Pussy Enpon. Bangso Chipater P lage organized by National Service Scheme Unit Government Model Degree College Daitor atumpen Chipater Piponsi Hanboka Sartheteron arong atogano keter ki ansitami puncture ponlo. Lapen ki student lapen rongaradatum chelang pet pen inglong check thudam si check pen kiter ke ke wara phanpura check NC check pen dustbin sitame selam ponlo anparta towar krong thomalong an sitame check pen pangbolong ponsi plastic amokha kibi ponjia phan sitame rongarada phan thik bi ponlo lapen pinike kijut siarni Numaliga Refinery Limited mate NRL Hospital along pen doctor tumaphan chinki chethan ponsi kiduk det arada tumaphan free mobile medical camp sitame 1 pilo Lapen 73% patient atumaphan ke langpon longlo. Lapen free pen medicine sitame ronpon longlo. Lapen kiniritum dakchot kalisi kaprek adimalong an sitame program dengponji puta thanpon. Lapen cleanliness drive sitame klempon bomlo. Pusi ningjepon. Dr. Drobojit Dole, Daitor Government Model Degree College Assistant Professor and NNS Program Officer pen thanpon. Lapen ki Hanboka Sartheteron arong aradatum ansitame lapuson Daitor Government Model Degree College pen cleanliness drive lapen free mobile medical camp kibi pon thekapot churulu puta ninje pon renti Dwarburgri pen Edwardson Crow Daihuri pen Amos Inti report Karbi Anglong News Channel বাইদেউ আজি যে আপোনাৰ যে চিকিৎসা হৈছিলে কিমানজন হ'ব তা আজি যোনটো এৱেৰনেছ হৈছে প্ৰায় মোটামুটি 70 মান হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিলে গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ ডেথৰ মডেল কলেজৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ NSSৰ ষ্টুডেণ্ট তাহাঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ মডেল কলেজটো এডপ্ট কৰি পেলাই যে ইনিচিয়েটিভবোৰ লৈ আছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু আমি BK নাৰায়ণ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আজি হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে অহা হৈছে লগত মই এৱেৰনেছৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি ধৰক গাঁওবোৰত থাকে বহুত বস্তু তাহাঁতৰ মানে নলেজটো থাকিলেও মানে বৰ এটা তাহাঁতে মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নাজানে গতিকে আজি সেই অপৰচুনিটিটো যোনটো পাইছোঁ আমি যে তেওঁলোকক ক্লিনলিনেছৰ ওপৰত বা হাইজিনৰ ওপৰত বা ৱমেনৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ ওপৰত ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ এলকহল এবিউজ এইবোৰৰ ওপৰত অলপকৈ মানে ধৰক বহুত সময় লাগে ন এটা টপিকতো বহুত সময় লাগে বাট কম সময়ত কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক কথাবোৰ বুজাব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ আমি চেষ্টা এটা দিছোঁ আৰু সেই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে মই মডেল কলেজৰ আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাক যে মাতি পেলাই এইটো প্ৰগ্ৰামত আমাক জড়িত কৰিছে সেইটো কাৰণেও বহুত মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আৰু হ'ব আৰু সজাগতা হ'ব অকল হেল্থ বুলি নহয় মেণ্টেল হেল্থ মানসিক স্বাস্থ্যতাটো বহুত জৰুৰী হয় আজিকালি মানুহৰ বেমাৰ আদিটো বাৰু ডক্টৰ দেখায় কিন্তু মানসিক হেল্থ যোনটো হয় বহুত এতিয়াও মানে টেবু আছে বহুতে মানে খোলাকৈ কথা নাপাতে এইটোৰ ওপৰত চ' আমি যিমান পাৰোঁ সজাগতা আনিম আৰু তেতিয়া মানুহবোৰে সেইটো লৈও মানে যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চেঞ্চিটিভ মানে এটা মেটাৰ হয় সেই সজাগতাটো আহিলে বহুতখিনি বেমাৰে হওক বা বহুতখিনি বস্তুৰ পৰা মানে সলিউশন পোৱা যাব আৰু সেই কৈয়ে আমি সামৰিছোঁ থেংক ইউ সো মাচ আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম মৌচুমী সিনহা হয় আৰু আশা কৰিছোঁ আমি আকৌ লগ পাম ন থেংক ইউ Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu